Acara ini disponsori oleh Pamirsa di tengahing pengelola COVID-19 nasional, kauningin gelimba kering tanggal 10 Juli, warsa kalih tali kalih likur. Kauningin wilangan kasus harian nincap, yening saihang ring rahina sedurung nyane, kantos langkungan kalih talian diri. Pawahan ipun taler kantos kalih talian. Pawahan pasien padam COVID-19 kauningin tedun saihang ring rahina sedurung nyane, kantos limang diri. Asapunika taler pasien COVID-19 sanes sampun kenak langkungan wilangan kasus anyar. Anut saking data Kementerian Kesehatan, nyinayang pawahan kasus COVID-19 wenten kali tali 705 diri, dados nyane wilangan kumulatif ipun langkungan 6 jutaan diri. Raris pasien kenak wenten siu 973 diri. Selanturnyane pasien padam wenten petang diri. Asapunika taler kuentenan pasien COVID-19 sani kerawat langkungan 19 talian diri, tur suspek wenten langkungan 3 talian diri. Diadewi Bali Pos Kuningan.